Kador bar mang tingka jong ka JHADC hak arpo trik lebir kala menjur ya kapla tingka baduna katsan klur henry pu arlak lai pu prajar san spa tingka namar ka jingdut jingsap kapoi hadu lai spa khandai klur arpun riulak prapo wajar san spa tingka katpa ka jingmi pad kalong ar spa khandai pulai klur henry pu saulak sapu arjar tingka nabenta kasnam arjar arpun riu hadu arjar penyau. Ya kate kamang platingka lawan ra da Chief Executive Member CEM jong ka JHATC Umathombor Shiman haga khat khandai trik lebir bat la menjur ya kate kapla mang tingka hadin ka jingweng no jong artliki kat motion jong UMDC ke VPP Uma Auhai Andrew Shulai bat ka weka kat motion jong ka MDC ke VPP ka kong Davy Paya tong per. Page 29 of the budget be reduced to rupees 1, the total provision of rupees 8 lakh, those and reduced to rupees 1. The heller gini ka commission ko au you ading che the job head of account 6 forest department hamor gini ka to plantation and maintenance of protected forest. The mut ko au ading che plantation mut yi ka ading thungding mo ading thungding mo le hilu thau the protected forest wa am gani ka plantation na gani ka forest department. Then and number 2 kita design construction and erection of RCC pillar hilu thau le kita ki protected forest wa ke council le kini ke plantation ke department ni council ada udah krek kam go kam ha makrem kapju hasai sama plantation bat ko amete kamu ada jubab ha jingli wada wa app ka konflik ha ki protected forest kam ha mukjai leni ha makrem PF kapju wa hasai sama plantation ka dawi beto ka jingtur put yang ki nongjong snong ha ki PF nanti daw ka office bakriya ko penbat u yaklam kita ki group ko kentur put kentur sagni put yang ka office yang iwa skem khnang wa ka office ui ko uida kita ki PF ko da sa kentur put kam te ka department f kam ko ubu ya kini ki ka provision na benta wo sna ya kini ki pelar halon kani kerpat hamta mi ka honorable member ko wanra ya kani ka commission uska bhag web ya kani nimta ka department ni office yo ulai ka chmat Jadi ini tidak den boleh plantation dia kita ki protected forest au pi plantation mo em gajing tungden te din kita kita mi yu am kam nu de henre ini ki den go ju thum ki na ka pot sa por ini hito den go ju thum ki nah penci kata bahwa tahu yuruti baik bahwa kamu tahu ibu budget em kata mah yuruti baik dah pun sesuatu kita di plantation maintenance kita protected forest yang ada state council ini. So I withdraw this commission. Thank you so much. Our political department will study the total provision to stand reduced driven to discuss the policy matter. Onin yo aja kecil pun menurut CM yang buat dan rezeki yang buat kerja orang yo aja kecil wah itu kita willing committee of political department customary law committee public rights committee boundary committee ngan ada ini kita aja kecil ini kecil wah ada tetap bukan sejauh dia jika dia pun komiti tak konstitusi kan. Dan ini komiti jiwa yang ada konstitusi wah tip dan untuk ini customary law public rights of customary law of CMP chairman right. The konstitusi jiwa kapan session meeting chonggi wa i kira ini step yang ini Kenapa PDUC yang ada customary law committee dengan chairman adalah Hadi sikit haki por tu det ndu man chairman bagi EM dan CM tung bagi ini nang isi member. Henry ini benta wakwa kan dia isi upun pet ikan cekmat. De kat wadang lauti teman cimba ini kam chairman dengar di por en la bejin perkat wa kamun ni masih kata expenditure dari komiti. Dan ini benta kan di komiti teman full the constitute member dia kawara dia. But
the chow committee nai betagan the committee the det chow apa lu saya paham sosi de betang ya pembat ya kut ya kini ki kur ki jat ni tu ki kelang ketemu man kata ke committee the det chow pat yi le na pai ya gitu ki kur ki wa em apa kan je yang i hari ka pas space de lomba ke committee de le but ne betagan ni ka boundary committee wan Kani komiti dan tung iyo Jerman lagi. Kita mami ko tengah, andai konstitusi yang membar lokat UN. But minta ke publik grievances komiti le dan perkat tip dan tung membuat mah andai kani Jerman dan UN, but membar la UN. Betul. Tadi terkosong di law committee, kita orang ini ya untuk CM bila mana Jerman. Ini yang begini allowance. Wah cuci ni dua extra allowance dengan ni mah cuma tulak yang CM memang kena allowance. Dan itu ketika tak orang ini public grievance committee yang member kami itu meruang ini otak wah kan, wajo ini otak ada ada defisit. Kan komiti pun tahu pun tak perlu dengan kami orang environment komiti kan ada defisit yang budget kan bisa kami senyawa ngah kan ada defisit budget orang satu muslim kalau si atuan Islam gini rai lah Jerman gini juga kan di zaman accommodation mah ada ni juga itu pola ni boundary committee lah mengasnya yang extra expenditure tadi member dan tanggung chairman the next cap udah keluar ni allowance jadi memang kereka mango waste expenditure wasteful expenditure tahu kereka untuk kami di macam meeting ini di kantor cok kita boleh pergi ke boundary kami tanggung jadi debate in the last session lah ke boundary yang harus selalu gila tahu lai pergi urut lai kereka kami di pusing nah ini urut ini wah nah Cina juga ini kan kami kaman terwa waste kita yang benci kuat public grievance MKM was itu memang sekali penghek yang defisit Bagaimana ke boundary committee ini? Letak mereka kalau cong nak bol, letak mereka kalau nak man base expenditure ini. Chairman sebenarnya draw extra allowance. Nah, di igu cong orang ni lah, igu cong PAC lah, kan draw di cong meeting ni lah, semua. Mut kan saya mahu bu igu di wanikam, post ni committee bu, orang ni committee bu mereka. Jadi dapat dalam sini, menurut saya. Jadi itu ke allowance yang kini committee ngambil draw. Ngadalah dalam kata we go draw dengan pot dah hari menunggu tu kan draw extra nak nikah komiti dan ni bentar kan itu boundary committee kita cuma sakwa kena ini Jerman dibui but ya kan ni dah wah kat dia kelam lah pos di komiti wa kan ni ke boundary committee dan kam konstitusi negara mak kamu mang kata kamu orang pilih dua bun ki ilaka waktu pas balam tip kitang ya udah hayu rekomend jadi ikut iklan itu. Tidak perkara kata wa dan itu komiti perkerjaan nak smart boleh nak lagi kita yo kumbai pensun iya ka put kesan yang kita pakai juga putusan yang sama dan bikin perkara kata lebih gani komiti konstitusi kita session ini atau konstitusi ini ka komiti. Dia gani ke public grievances committee segani PM yang pelaku perkara dan PM bila utung Jerman PM dia gani dah perkara dah wajikan dah sungguh lelum dah wajib dah provision yang berbuat ngau ini itu namun sanction does not mean provision does not mean sanction sebetulnya makan apa yang kita sebut menurut yang perlu kita terlalu dia wajikan boleh sih hadir di buat kan, yo, lek sih. Jadi tidak dengan tepat ayo, mubalik yang mau withdrawal ketika permission. Growth 41,97,700. Grant number 10 head account agriculture department. The total provision to stand reduced to 41 to risk discussion on the policy matter of the executive committee. Nin dan em ini kijing kecil kup em bahanga. Wewa kejing ong yang kejing kami yang ni nampak diskusi dengan budget wa expenditure wa inquiry hari ni department menuju nak sekolah yang atau so atau sana nanti deploy ke kapal lak dalam pelajar paham pak san kausan kamu ong member ni
Kini ke department sekitar ni tang iga apa arjar kanyau arpon di PCM. Haga jing yuruti wa pun ikam kijam dua kali department untuk boleh ke apa yang jadi ke council yang ini. Andre jing yo yang kali department Tena kau ada yang charge PCM bercil di Andre ngamyo ke dekat department what do you want that? Orang ini wah kini department dua administrative expenditure ni dapat perlu ditunaci keluar sistem menjaga negara kami. Am cenai kan? Sebab ini orang PCM ni wah dapat ki kur kerja dewan register dewan office tekam. Hadrai ngayo itu baru ada sekretari pagi. Untuk aja ni kau besar. Sekretari ucim juga kami itu ya gini. Untuk kau besar amun kini department kau besar baru semit ya. Mungkin tiba hikam. Behitu ipor wah kamu orang ini gitu kami ramu yang ini ke department of modify gitu angi rules durok ke sistem. Ini ke submit ki pani lagi daloi di customary act yang tak selama. Kayaknya yang ngeduk ki arajar kafar gende. Pak itu mungkin department dak baru ada. Ila demi robot din tang kita tekan sedang atur di apa dan nyau atur dunia apa. Jadi kerekan ini kita dah. Amyu wani kam wopau wayu krek di department. Nalar te perlu diikat ni tu nak keluar. Perlu di ya di sistem negeri department. Iu orang ini untuk orang itu banyak orang. Andrai je kami ni udah perlu kami. Ya kini kau besar ini buat posting department. Tang ye itu transfer support revenue udang pun kia kan. Tang ye itu buat sekolah di department. Nah, kami udah wan satu kiwi ke besar kia kami full lah. Hai ni mio kami tahu banyak orang. Nah, sam tahu yang besar tahu orang. Tahu cenai, mak. Jadi semua yang ini mencuba warisan di department bonika. Mesti katurkan power di department cenai. Dan ni yang cenai yang pun you ini kalau pun ketip setel atau di department mana na, entah na. Jadi kalau pun dah ngayu kan, entah. Mat kau yang ngayu rendi Arab yo song kiai, mau ni story ni. Tapi habis research lagi kau lagi wani wani. Dengan MU wani kam. Dua, nak budget mulai, dollar itu practically. Jadi kamu dah lihat untuk di department mana itu tu submit list yang saya buat. Just get tadi submit. Dah ini lah kita lagi kamu untuk follow up kita house nak mem tak saat ini kita kamu mem submit ni ada pun workshop membuat dia tengah yo mem kamu buat jaga load dari establishment cost dan contribute ki ya ke function yang ke office. Belum ngambil di department kadang kia tu buat lagi gini berusaha department. Nang yo so sedikit ya kamu sakit jadi kata dah tak nongdem ngayu sekemat pun kita proposal tang kibla jo sedin nam yo kami one pun di for discuss rak di department yang berkat besar berapa kelau bu di department untuk baik kita dah malah kini yo expenditure dah rega wes betus nem tang budget yang kas artlur sokawi lak dia nyada sebab boy kam juklo tak kata ke sa bolo system tang yo bu isi establishment cost bu cubi bu cubi dan letter tang yo dari department yang inang ye kuda kam hal itu guna staff kam semua kam proposal ni de bu RO east west ni jagar ilaka tang yo bu arli go sa itu perspit dia ka bu kia office ngati tang bu ini commission wa mesti hal perlu dengi Andre kita kan live mat negosius lah negi puas ni sudah mendap. Sar kubresibunyo muar amur dia beri court motion. To ini hagajing sekian ala kuburi itu untuk kita kekamuman kate dan memu daman fast kurkon rekam yang kok di department. Andre la dapat iya ke expenditure ini untuk ke expenditure koman useless. Lalu to kiwi ki benta to hi wa ang useless. Hendrai la dapat ini kini kepisahi kat kamaman kate arko supavila kendi nyau ajar nyau spa tolut ko namba ki officers pay an allowance but establishment pay an allowance. Nebenta ki contingency la dapat ini untuk do palak dan hi ki contingency ko bu nebenta kan kekeran. Tegi ko awang ini masuk ya create ya kan department. Dua burung
Haga pavitri kunge arajar kat kende. Ta propose ne bentau construct ya ke Jaintia Tribal Museum Building Admo Kundur Sabah Muswang. Henry nakadau. Nado wakang yang moyong ketawajan morok dari tiblangi urok ke house. Wa ke revenue yang ke council yang i daman ko kotlot in financial constraint. Netai daw kiye ko da propose si mio de ulanti ban mio de pindap yaka. Ban halor gani ka ura da pencia na do ne ke motion go move to honorable member Rukut Parin. Wala gatala ke department percang dulu ka dikam ka diboryong ka. Takana pi woto wa ya kani ke presentation da pengkrai tu yutia. Walang ba kani ke presentation. Wasibon ki developmental scheme ko yi wanra. Kanang yo punyat penbahai ya kani ke department. Koman ke department ko MKMDA. Hapo kaniga akos house ko yung ni. Te nakaliang ko yung ngasnyaw lada panci kiwaro lebon ki bentang kiwa habduk i ulayuti nawasdang nabahagani nadawa create ya kaniga department. Mpo emile kitam ko deble na chwa timti yang akau uya min charge ng department. Katedang man ko kajingstang. Tenetay daw hagani ka por kini ko kwa panci kamat yung pi. Bacucu Mebenta ki tourism spot ko pair da perchangi ki identify hagani ka presentation Henry hadin wada da frame ya kuwi naga banta hawa kamu uchini ya kini ki tourism spot ha ko yo revenue what chakpo ka department la chakpo ka council kyong ila da frame ya gani Adeno dara iga hapo astif committee. Da chemi hanpaya ka ain cha gai. Nabhai le waga ain ni uchna ya kidor kimor haito wagani hadu giga uchna langba ketika kernit ku anru kakam ke paratri 1A use of land ne bentau penem kami ya kitau kibhau hadu uchna da garul. Netai daw penman ko ya kading gitu department ko rapslo ya kikam kyongka dah kani ke por na kalian kyonga kerpada ya umuan umu ya kani ke court motion elat ya ke department ulanti ne bencana yang tahu frame choi ya kini ki rules and regulation hai to wa kamu uchin bentai hai to wa ka tourism spot khamtame Langba kata kejingyo koyo ina kini yo yi ukriat ya developmental scheme ko pair kamtame haito wa ka arts and culture department. Teman kalau kecil yang pon DCM ya gitu nga ile orang sini pat motion dengan ni tapi ya kecil banget. Dua itu for le haro le ngala kata amendi kalau mesti cenah tahu kita. Kita jadi mundur lang ibu em stand ni cenah tahu ikrek. Kalau ada orang gila itu orang tu lihat, jadi ikan gotok, boleh ada ke asal kau cepat menentukan ikan orang di bawah serkur le, ayo sekretari, itu ikan yang di bawah sim codification ni pas tu dok, ikan orang yang ada department, itu le satenya apa hausnya, aku asyaran sini, gotok apa, aku dapat di phase 2, kita ni ga submit ibu dia kur, ini codification le, orang masak di dok, kan orang ni department, memang kau dah, tu lah ayo tu. Kawan luar itu education atau sport biar kan. Dengan apa assurance. Wah ini kam saat ini verification yang lepas minggu ini ke department. Wah kita office tu buat ini kam tempat ini. Tak paham apa. Karena session robot juga lagi. Tak sedang nak kata lagi kita. Itu ilakan itu lalu semit tak cuma macam ini gitu. Itu dah cuma tahu kam. Kita dah you apa ni head man useless tak. Keparupan assurance no TCM yang charge. Oh, lepas Islam cimba ni department, sampai ini itu bercuara lelaki ke, sampai ini tahu kan orang ni macam ni, ya asyaran suat. Ini cepat. Kita ikan dua saten bertahu lagi ini, tu yo benda lagi hari ini Singaporean, kita pak asyaran. Bentahi dua bon kamu tatib lang hiwaro OCM to Cermani go customary committee. Te hadin nite yo raiga
Chaka Stip Committee telah dayuan kami rifarna chaka Arts and Culture Department hadin wada pendabi ya gani woro tem yu pensia ne ka chaka Arts and Culture Department. Ini tahu dia ansaran suruh tak tangwa ka bor hi bete ni ka tak ka upat hi ni ka ngasa tu ka arts and culture ko pernah itu store kita ka di department ka kamera ni yo force na ka stream committee da yo brek lang ni pun ada committee ni department yo ndak ye kam cha ye kam nang sa ni pak da sa tu ka te ye kena ya we nak tai vi sevi kita kam sa ten ni dah temu di ka ngapu ini terpat oh ye ka pada responsibility di department kang mo kini free kejap CM ubon kam untuk kata miu be bagi kita ikan gua kita kita loy musmit jura dengan ni tumbang di department yo ye ko open fit ye ikan madang saten te itu yo ni chino one bol DPCM akhir by withdraw my court motion ni nanti discussion Andre halor kata ni gaji benci motion dari klam ni yo aji benci kedar anu yang in charge kata ni gaji dal tinggi website di borok dan kecil kedarnya yul tiga kam lah kat sekemat hereby decline motion memang kami kecil dah. And government grant 5 crore 52 lakh 24,700. Grant total 12 crore 58 lakh 18,300 only. Grant number 5, Taxation Department, Council Fund 5 crore 4 lakh 37,900 and government grant 47 lakh 70,600 and grant total 5 crore 52 lakh 8,500. Grant number 6, Forest Department, Council Fund 14 crore 61 lakh 29,900 and government grant 17 lakh 56,400 and grant total 14 lakh 79 lakhs 14 crore 79 lakhs 36,300. Grant number 7, Political Department, Council Fund 5 crore 56 lakh 20,600. Grant total 5 crore 56 lakh 70,600. And grant number 8, Civil Work Department, Council Fund 12 crore 98 lakh 91,300 and government grant 131 crore 13 lakh 30,000 and total grant 144 crore 12 lakh 21,300 and grant number 9, Education Department, Council Fund 25 crore 18 lakh 29,600 and government grant 50 lakhs. Grant total 26 crore 30 lakh 29,600 and grant number 10, Art and Culture Department, Council Fund 66 lakh 97,700 only and government grant 1 crore 25 lakh. Grant total 2 crore 41 lakh 97,700. And grant number 11, Market, Agriculture, Fishery Department. Council Fund 3 crore 41 lakh 79,300 and government grant 16 crore 70 lakh. Grant total 20 crore 11 lakh 79,300. Grant number 12, Statistics and Information Department. Council Fund 1 crore 67 lakh 1,800. Government grant 0. Grant total 1 crore 67 lakh
800. And grant number 13, Stationery and Printing Department, Council Fund 1 crore 47 lakh 36,100. Government grant 0 and grant total 1 crore 47 lakh 36,100. And grant number 14, Planning Department, Council Fund 1 crore 27 lakh 67,900. And grant total 1 crore 27 lakh 67,900. And grant number 15, Judicial Department, Council Fund 3 crore 7 lakh 35,900. And government grant 30 lakh. Grant total 3 crore 37 lakh 35,900. And grant number 16, Legislative Department, Office Fund 6 crore 80 lakh 69,600. Government grant nil. Grant total 6 crore 80 lakh 69,600. And grant number 17, Village and Town Administration Department, Council Fund 1 crore 56 lakh 44,900. And grant total 1 crore 56 lakh 44,900. And grant total 152 crore 48 lakh 38,500. And government grant total 156 lakh 156 crore 28 lakh 42,000. And grant total 309 crore 26 lakh 80,500. The above grant made by the Jaintia Hill Autonomous District Council in its budget session held on the 18th March 2026 in authentication whereof I give my signature. Thank you. 26 to 2027 amounting to rupees 309 crore 26 lakh 80,500 only is unanimously passed by the House. Thank you very much. Kamu ada UB kat kamga list of business nanti nuki teman-teman di agenda dalam sport soal penkut session tentang financial year ada pembuat penyau sekitar jenak liang makam Jerman kau ikut juga beli kau kerpang ilang warok naduk di honorable MDC Boroar liang katus ribbons bakam julek liang juga person bench juga i constructive ideas akan tahu fair yang baki motion di question pada yules kiat manu concession ko fa jemu yu ong ko lai bak daranti bat yu meling let ikut beli kerpang ikut officer staff i ke brainstorm ataupun create ni ka budget pagu kerpang le kantam je ka legislative department kira-kira met step nem tahu pun lai bak daranti ya kanika session hakan gasnam ajar pun penyau kamu Jerman hi yus kat awal yusuk hi kanika session ni tu ni kerja mau gaji tajimut dari kamu honorable member nin wa nga kamu Jerman pun kat dua di Jerman i man kami guardian yang pi yum ong man kami big pa yang pi em gaji maya pri kon recommend go i kam ki i guardian yang how to pi so ik boleh saja sini ilang woroh kena por i kena session man ko kenmu hak history yang council yang i tempat nenis kemak lek nang kedua i ko nekong ni bat pokongsan hi ko mentin ika buram kam tu ni ka dikoram juga ka house yang i ik boleh saja sini ada por ki media friends yang i belang hirup naduk ustang dokut kamu orang tua mem di kini kuno ki agenda ki kelam kena por his done I declare that the budget session for the financial year 26-27 is hereby prorogued. Thank you very much.